Oya Chelsea izatanga akazi ni equipe ubona ko transfer zose yakoze zarayihiriye siritu nk'umwana witwa Wao Pedro ikintu cyo yene cyamuhagarika n'imvune kereka agize imvune naho ku buryo yishimiye no transfer yo muri Chelsea buryo umwaka ushize nta muntu yigeze yitekereza ari ukuntu Chelsea twayaga turetinga nka barutayizamu yakwinjizamo ariko bantu bakavuga ati Pedro yishobora kuba yaza nko mu banyuma abantu bavuga bavita Osimhen mu mikinire wanabihuza na Nicolas Jackson burya kina kavuga ati wenda yaza akajya akora zira pressing zo no zikavangamo no gutsinda ibitego ariko Wao Pedro kuva yaza akiye imikino 5 muri Chelsea yatsinze ibitego 5 almost urumva nyine buri hari igitego hafi ya match ya buri match ukuntu ari kwitwara rero bizatuma izina rye rizamuka rinamwibagize ko yaje ari umukinnyi bataretinga ku rwego rwo hejuru umufana wa Chelsea atekereza kongeramo rutayizamu ya upgradinga kuri Nicolas Jackson bose bavuga ama world class strikers ariko ntabwo Wao Pedro yaba world class ariko nawe arabizi kereka nagira ikibazo cy'imvune arabizi ko atarabona umwanya ubanza mu ikipe y'igihugu ya Brazil kandi urebye uburyo Brazil iri kwitegura nk'ikipe ishaka kongera gutwara igikombe cy'isi cyane ko noneho bafite n'umutozo usanzwe amenyerewe gutwara ibikombe bitandukanye kandi aricyo yaremewe Real Madrid yari maze imyaka 12 nta gikombe cya Champions League itwara Ancelotti araza asanze abatoza batandukanye ba Mourinho n'abandi bose bibananiye birangira agitwaye no muri Brazil bamubona nk'umucunguzi umuntu wabaye successful muri izo champions zose ko ari eshanu zikomeye mugane Burayi bakavuga ko ashobora kubuza gahita asubiza equipe no Neymar yatunguye abantu uko Neymar amaze gukina match 6 muri Santos arangiza iminota 90 ni igitangaza muri Kero ka kubaho muri 2022 mu kwezi kwa kabiri nibwo byeruka kubaho kuba yakina match 6 byonyine eshanu ukina eshanu adasimburwa iminota 90 kandi nari no guparticipate no gutsinda n'ibitego Pedro nawe arabizi ko nta rutayizamu Brazil ifite tuvugisha uko nawe ni Richarlison ameze nk'urugi bafunga umutsi bamushyiramo bamwizeye bavuga ati rutayizamu ni kejo bikaba biranze undi ni bano bana ba Igor Jesus ahinduye equipe maybe ashobora kuza muri Nottingham Forest bikaba byakunda akaba yaba undi rutayizamu ariko nawe calibre so rwego rumwe umuntu wo muri Chelsea ugiye kujya test za Champions League ikipe kuri calibre nk'iya Chelsea hype habwa buryo match za Chelsea ziba zirimo pressure bitandukanye n'ukuntu wabukina muri Nottingham nekereza ko abaye rutayizamu fatika gatsinda ibitego 15-20 kuzamura n'umwanya ubanza muri equipe y'igihugu ya Brazil yaba ufite nka rutayizamu nimero 9 kuko n'umwanya urangaye udafite umuntu buryo byanagezo bakazajya bakinisha aba wing ugasanga bashizo Vini ugasanga bashize Rafinha ugasanga Richarlison niyo bawaye umwanya uramunanira Vinicius Gabriel Jesus we yaritangarije ngo gutsinda ibitego ntabwo ari kariteye ntabwo ari yo Cote Forze n'ibindi bitandukanye ntekereza ko Wao Pedro arabizi nawe ko igikombe cy'isi kigiye kuza kandi arabizi ko batamuretinga nk'umukinnyi w'ingenzi kuri equipe nationale ya Brazil wakomeje kuri iyi level arimo arakinaho yaba ari undi mukinnyi Carlo Ancelotti yungutse kandi w'umunyabwenge mu gutsinda ibitego ndetse ntekereza ko nawe agomba kuzamura izina aracyari mutoya yagize na encadrement nziza kuko yavuye muri yakiniye ikipe ya Fluminense igihe gitoya cy'imyaka mike ya 18 ahitagurwa n'ikipe ya Watford itimanuka mu cyiciro cya kabiri babana y'imyaka 3 muri championnat y'Ubwongereza bavuze ngo yakoze ubushakashatsi asanga aba bakinnyi bose bakomeye mu Bwongereza amakipe yabo yarabakuye muri academy akabatiza mu cyiciro cya kabiri kuko ni champion ikomeye kugira ngo bajye kumenyera ihangana rizabategura kuzakina Premier League ati niyo mpamvu nayo nafashe umwanzo wo kugumana na Watford mu cyiciro cya kabiri kugira ngo menyere buno Bwongereza kandi hazamukiye usibye ko yenda atari umuntu hozaho ariko za game nini za Man City za Arsenal za Chelsea za Liverpool aya makipe akomeye Brighton yagiye ibangamira yabaga yatsinze igitego kandi ukabona ko n'indwanyi yatsinze igitego n'umutwe yatera penalty neza yakora counter attack yakina ku ruhande azi gucenga azi kugarida umupira ko n'umusore ufite imbaraga nubwo bitamugaragaraho ntekereza ko nimwe muri signing Chelsea yagakwiye kuyo yishimira ko ifite icyaba cy'icyaha cyamubaho kuko yagira ibibazo by'imvune naho bundi nagitenise nabonye akina neza kuri nimero 11 n'abandi basore batandukanye Chelsea yo navuga ko kwera ko ibintu byinshi yakoze mu mwaka ushize byabaye zahabu mutoza Enzo Maresca niwe batangiye batemera ariko umutoza yatwaye ibikombe na mapeta bayambitswe ntiwaze yuko umuntu uko mwakuranye yamaze kwambara ipeti ituvuga ati afande bimeze bite gutwara ibikombe uri umutoza na mapeti kuko uramushinja ikise
yakinye Conference League arayitwara yakinye igikombe yakinye shampiyona y'Ubwongereza aza murenye ntabwo ari muri Champions League kora favor nk'uwabaye wa gatanu kubera umwanya bongeyemo yaje mu cyitwa muri Classic Big Four itanga imyanya ine muri Champions League yagerageje guhangana n'aya makipe yitwa kakomeye kuko nta makipe benshi nubwo Liverpool yamutsinze niyo game nekereza ko umwaka ushize yagoye ikipe ya Liverpool kuruta izindi zose ni umutoza navango atwaye igikombe cy'isi y'amakrebe against all odds nta muntu n'umwe utekereza ko yatsinda Paris Saint-Germain ku mukino wa nyuma ayitsindamo ibitego byinshi mu buryo buri convaincre ni umutoza navango wamaze kwigira icyizere yafata umwanzuro ashaka muri ekipe niyo mpamvu avuga ngo ndasohora runaka nagende abayobozi bakabatereka tushaka ahantu tubagurisha nuko ekipe ya Chelsea ni imwe mu ekipe noneho ko yanikuyeho na pressure uvuga ngo ntabwo dushaka igikombe cya shampiyona ngo ntabwo tugishaka ngo tuzakinira imyanya Chelsea ni imwe mu ekipe abantu benshi batarimo barareba izateza ikibazo mu mwaka utaha w'imikino ko Chelsea apare ko yaragize imvune ya Levi Colwill ifite abadefenseri benshi Wesley Fofana amenyere Premier League Trevoh Chalobah nta muntu umuretinga ariko igihe cyose bamushyizemo nk'umutabazi yatabaye neza Chelsea wareba kukureya abantu benshi batamwemeraga yamaze kwemeza isi yose karumwe muri ba nimero 3 bahari kuri ubu ngubu nimero 2 Reece James amaza amezi 3 atavunika ameze neza ari muzima niwe nimero ya 2 niwe nimero yo kuri 2 Karivari yashaje niwe nimero 2 wanjye ariko ari muzima we nashirafa akiminashira ku munzani aba ari muzima ijyagararo cye imbaraga urya afite ubwenge bw'umupira yazi gutera imipira iteretse uburyo ashobora gutegura frappe aho biri ngoga kandi agatanga igitego gikenewe n'uburyo ari umulideri mu kibuga kuko no umusore navuga ngo uvuga ijambo rikumvikana kandi utuje muri we ubona ko ibyo agomba gukora ari ugukina umupira hagati mu kibuga mediane ya Chelsea iri muri ebyiri zikomeye ku isi Moise Caicedo Enzo Fernandez Korepamo ni muri mediane ebyiri zikomeye ziri ku isi kuri ubu ngubu bari naho hanyuma atake noneho ni umutwe wa Enzo Maresca uzaba ari ikibazo gikomeye cyane Pedro Neto Gitenze wawo Pedro sinzi bande nk'ubizi match ari gukina Pedro Neto ari gusigara ku ruhande umunsi noneho shampiyona yatangiye bizagenda bite Korepamo ko twamubonyemo mujyana kuri 7 ubuga karasa 2 biragenda bite Xavi Simons ntarinjira kandi turabizi ko ari kuri radar Alejandro Garnacho ari kuri radar ekipe ya Chelsea mu mwaka utayo imikino izabikomeye abasore barimo ba Estevao barimo ba Joe Pedro ntahagarika imikino 5 muri Chelsea ibitego 5 Joe Pedro mukimwiza Maresca avuga ati turacyareba alternative yose yo kureba ko twakinjizamo umusentro defend nyuma kuvunikisha Levi Colwill ariko urabona ko Chelsea iri muri mood twavuga ko uyu mwaka Chelsea ku gikombe cya Premier League nyuma y'imikino ibiri gize muri president nyuma kugaruka kandi yo ku rwego rwo hejuru iri kwitsinda ubona ikonvenka ngiye nyibona ukuntu ino match bayikiniye wenda seri gato Deus bari babanje kuza berekana n'ibikombe batwaye babanza kwipresenta Stamford Bridge amasimisi birori bihari pe sibyo barivuye match se n'uburyo yitwaye ku isoko wenda Deus yikomereza iyo gikombe nagiye tugusaba nuko babanje kwereka abafana n'ibyo batwaye ngo abafana barademanda ibindi nyine personally wenda nubwo atanagitwaye akacyegera bitaba ari bibi bijyanye naho projet ya Chelsea igeze umutoza mushya uje ariko nkurikije performance bagize muri shampiyona ishize akurikiza signings bakoze n'uburyo bitwaye mu gikombe cy'isi cy'amakrebe Chelsea mbona yabo umukandida ku gikombe cy'uyu mwaka kuko urebye abakinnyi yongeyemo uretse nyine nk'ibyo bibazo by'imvune bagize muri Levi Colwill kuko Colwill wabonaga ko ni umukinnyi abandi bose basimburanagaho yaba Chalobah n'abandi bose bazaga ariko bagasangamo Levi Colwill wowe yariwe patron wa defense kukurera Reece James ahari ari muzima niyo ubune nabo ba defenseur n'undi umwe wazaga kwiyongeraho icyo ni ibyago bagize amahirwe bakabona umusimbura mwiza wa Levi Colwill ubuze gufatanya n'abandi byashoboka je mbona rwose ari ntabwo nayishyira kure ku makipe atwara igikombe nanjye murane nyibonamo kwa kuri tuterura amakipe ntabwo navuze amakipe ani nje navuze ku gikombe cya Premier League ku gikombe ivuye itwaye conference ntabwo izagihanganira yonyine itwaye nyine mu makipe muri agihanganira igiye kuko urebye squad ifite Deus irimo irongera squad
n'ubu mu bavugagwa muri byandi twahereho bya Gianluigi Donnarumma, Ben Jacobs avuze ko Chelsea iri ku muzamu bita Donnarumma nyuma y'uko Paris Saint-Germain musize, ivuze y'uko Chelsea igiye kujya ku muzamu bita Gianluigi Donnarumma. So urumva rero kuri icyo ibi nibyo The Athletics yagaragaje, wenda bidukubitireho yo abanyamakuru bayabanditsi bayo bose nuko batoye uko shampiyona izarangira, kuri ako kantu turebe izamanuka. So kuri Chelsea ngewe nkurikije squad bafite, nkurikije bavuye mu gikombe cy'isi Edison abana birashoka ko yanahangana igikombe cya shampiyona mwaka. Urumva n'aba abanyamakuru nabo bayishyize hafi, arugwangadira igikombe no kugitwara nyine n'ibintu bitandukanye, ariko triste iyo ubonwa nk'umukandida biranashoboka ni ikintu yamariza ko wana bacyo. Chelsea mu myaka nk'itatu ishize biragoye ko gutekereza ko ari equipe waje kubaza ibintu byo kuhanganira igikombe cya shampiyona, ariko umunsi ku munsi ibintu byabo birakura, biri gukuzwa n'iki. Hari umuntu uyu munsi umutoza wabo utaza kuza kwiringira ubushobozi n'ubuhanga bwe ngo bituma tumva ababosi icyo bamusaba gukora. Ubu Enzo Maresca bitandukanye na Poch, bitandukanye na Tuchel batumvaga icyerekezo neza cya equipe, ugasanga bashaka gukoresha ubushobozi bwabo basanzwe bafite mu bigendanye no gutoza. Bari banabufite koko abenshi nka Poch ntabwo yirukanwa ashizwe ubushobozi, ariko kutumva icyo equipe ishaka. Gake gake rero kumva umushinga w'abakire ukagenda nawe ugerageza kuwushyira mu bikorwa uko bikwiye. Ikipe ya Chelsea uyu munsi igeze ku musaruro ko ari equipe yasoza umwaka w'imikino yijya winjiyemo nta cyizere ifite, igasozanya ibikombe bibiri byiza, ikaza mu makipe abasha gukina Champions League idacize ubusamo. Iyo kipe rero y'umwaka ushize noneho bikagaragara ko imbaraga yongereye, ahubwo nta mbaraga watakaje, wowe yongeremo imbaraga, nta gutumwa bya bindi wageze umwaka ushize imikino, utumwa ibyisumbuyeho. Chelsea nimba uyu munsi yabaye mu makipe 5 akina Champions League, ntabwo uyu munsi urukira urugamba rwo kurwanwa cyangwa ufana wa Chelsea ajya gushyira mu mutwe ngo ni rwo rugamba tugiye kugaruka turwana none ngo tuzakine Champions League ngo twabe aba 5 cyangwa aba 4. Oya, uyu munsi aravuga ko Arsenal, Liverpool zirwanira hariya hejuru, ngo urabura iki ngugiye. Uyu munsi baguhaye Pedro, baguhaye Delap, bakongera imbaraga za Estavao, babinjiye baje bagitenze binjiye mu ikipe yawe, urabona ko hari imbaraga uyongereye. Uracyafite Caicedo, uracyafite Cole Palmer, uracyafite uyu Enzo, babakinnyi bebezo bacyabafite. Uyu munsi turavuga ko bashobora kongeramo n'abandi bakinnyi barimo n'umunyezamu. Aho ngaho no ku mukunzi wa Chelsea n'abanyamakuru cyangwa se nandone berakure, nabwo position n'amahanga position ko ngo ukongera kurwana gihe twarwanya umwaka ushize imikino hoya. Uyu munsi uri muri Champions League, Phase League usabwa kuzirenga ukajya mu mikino knockout. Uri muri shampiyona uyu munsi uramenye tuza kongera gukora ibara ryo kuvuga ngo ntabwo twe turwaniye shampiyona nkuko bikuze umwaka ushize. Uyu munsi statement ya Enzo Maresca yabitandukanye n'ibyo yakoze kiragiye kuvuga ngo ntabwo twe turwaniye igikombe. Sinekeza ko statement yakongera kuyikora. Chelsea ntabwo kwishyira mu makipe azatwara ibikombe binashingira gusa kuko bitwaye ku isoko, birashingira ku cyo berekanye bakoresha abakinnyi bakwiye ku isoko, kuko twamaze gusogongera bamwe baragufasha gutwara igikombe cy'isi cy'amakrebe ku kaboko kabo mu buryo bugaragara. Nka Pedro akinjira akaza match ya Palmeiras yiyambira abanjemo, terekamo ibitego bibiri, final ukamubona ngo arahangana aterekamo ibitego, akaza mu mikino ya pre-season ntasaba gutsinda, uhitana kuyongera delivery iyi muri Chelsea. Wareba performance y'umwana Estavao mu gikombe cy'isi, yashobora kuba ari mu bakinnyi batwaye ibihembo byinshi bya man of the match, sigadewe ari mu bihembo bitatu. Umukinnyi kwereka ko nawe ni added value. No ukareba n'abandi bakinnyi bazamuye urwego mu ikipe ya Chelsea. Uyu munsi bavuga Trevoh Chalobah wamaze guhindurwa profile n'isi y'umupira w'amaguru, ari mu defenseur umuntu yagira icyubahiro mu Bwongereza. Urimo kubona bari Vikorwiri bazamuye urwego nagari babandi batuzugana ba Poch, bamaze kubona ko defenseur beza kukurera kuva mbere gato igikombe cy'Uburayi, kukureba naga ku rwego rwanda muri Brighton Hove Albion rwatumaga Chelsea imurwana ikipe ya Man City. Icyo bamutekereza ko yaba cyo byakunze yabaye wa muntu yarategereje kubaho. Rero abo bakinnyi bose bagenda bazamura urwego rwabo, ubona afite mediane ntiteguye kubatenguha. Urwego rwa Cole Palmer ntirumanuka, urwego rwa Enzo ntirumanuka, urwego rwa Caicedo ntirumanuka. Ibyo byose bikatekwereka ko uri equipe ifite abakinnyi umuntu yabasha gutekereza mu bakinnyi bakomeye ba Premier League. Uyu munsi uravuga mediane nziza
Mediane Chelsea ntiwayirengagiza icyo wakora cyose uravuga ubusatirizi ubu ngubu bwiza waba kano rwego ka Pedro ibintu gakozemo ino mikino y'igikombe cy'isi ufatiyemo ngo hagati ntabwo ari umuntu wapfa kwirengagiza abo ba Pedro sinari nabavuze uyu munya Portugal so Chelsea kubigimo twakira amakipe ahatanira igikombe si impusuka isanzwe na Chelsea wenda twebye bikombe mu myaka yavuga twibuka ngaha ni Chelsea bigendanye n'ikimo kwerekana ku isoko yakoraho n'abakinnyi ko cyo baza kongeraho nawe yari isanganywe urwego rwo gutera imbere mu mikinire yabo bagaragaje umwaka ushize by'umwihariko akayikonfirma mu gikombe cy'isi cy'amakrebe na pressure noneho yazamutse ntiza ko ari yayindi hari uburyo Chelsea imaze iminsi yambaye umwambaro wo kugirirwa impuhwe Chelsea urumva uburyo yagurishijwe bitunguranye byayigizeho ingaruka barasenye barimo kubaka bundi bushyashya ikimenyereye nabo abakinnyi batwaye Champions League no gutwara nta numwe urimo bose baragiye haje abashyashya ubu ntago ariko bikimeze mwamaze kwerekana ko muri ikipe mwajya gutsinda Paris Saint-Germain yari yabaye matsa amakipe muri mwaka w'imikino mukayitsinda mwamaze kwerekana ko mushobora kwihe intego mugakoresha ikipe ya kabiri kugira gutwara igikombe cya gatatu ku mugabane w'Uburayi mwamaze kwerekana ko mwakwiruka ku gikombe cya shampiyona umwe mukakikura mu bishatsi kuko tubara ko Chelsea ikwiye kubira ntiyabyivugiye umutwati ntitubirimo umunsi bakwiswe match 5 zikurikiranye ariko batarabivuga baragendaga ni kwakura abantu baba badashaka kumva yarabireba kumva okay ubu rero yarabirebaga yongereye imbaraga be yongereye imbaraga nta excuse ni ikipe iri ku gikombe izaba gihanganiye buriya kugihanganira nibyo pe ndabyemera ko izagihanganira kugeza ryari birangiye okay kugeza birangiye kugeza gitwaye cyangwa ikakibura ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko haracyarimo imyanya imwe n'imwe iri ki kandi ubona ko Chelsea ifiteho ibibazo kandi ni imyanya igorana cyane buriya ntabwo gutangirana sezo abadefanseri bawe ba kabiri aba mbere bari hanze kandi for long ko muri rengagiza n'ikindi kintu gikomeye arega ubu ngubu dusigaye turi mu isi y'imikino myinshi y'umunaniro mwinshi kuri aba bakinnyi ntugire ngo iki gikombe cy'isi kirangiye bavuyemo batwaye imbaraga zakoreshejwe si nyinshi njyana navuga ko precision yabo iri short cyane ugereranyije nuko andi ma equipe ashobora kuba arafasha umwanya wo kwitegura ko bura muri competition nyine muri competition equipe biri gutanga imbaraga hanini cyane ntago ubona umwanya wo kujya gukosora ngo kujya kubwira abakinnyi ngo amayeri ngo muzabigenza gutya ni icyambere cya kabiri iyi mvune ya Levi Colwill yiyongera kuri Wesley Fofana ubundi agakwiye kuba ari nk'umudefenseur ubafasha mu by'ukuri kuri calibre yo kugira ngo tware Premier League Chelsea irabura defense irabura abadefenseur b'abana ume bashobora kuza guhagarara ukanyemeza koko bafite ubushobozi bwo gutwara Premier League Tosini turamureba si Badiashile ntitumureba si Cheroba uri kuvuga uyu munsi urabona ko wenda birashoboka ko bahita bihuta bakagura undi mu defense kumba ni imigurire ya Chelsea irafunguye iri ouvert kuko kiranakenewe pe ko bagura mu ndi mu defenseur kuko ugiye ne wari patron muri defense ntibigutangaze aho ushobora kuzagera ukabona Enzo Maresca ari gushaka nko kugarura Moise Caicedo kumukinira inyuma kubera busanse nyine ba defenseur ngaho partnership iza gukundira za kuba ari nk'iyi ko ni hamwe mu hantu ngiye mbona hanteye impungenge cyane ikindi cyakari kuri cyo bavugaga cyo kuba bajya ku munyezamu nka Donnarumma banavuzwe kuri menya mbere yuko bajya mu gikombe cy'isi ni ikigaragaza ko hari igihe kizagera mu bucucike bw'imikino yo kuva muri Champions League uvanyemo na Sanchez yo kujya muri Premier League ujyanyemo na Sanchez azakirwa nande ninde muzamunganira Sanchez ni Jorgensen bakuye muri Villarreal umwaka wundi aho rero haracyarimo ikibazo gikomeye cyane paraporo ahandi ubona reka wenda ngoye ku rugero ku makipe twavuga ngo izabe ihanganye nabi igikombe igifite Alisson Becker sibyo umwunganira ni Mamarida Shifra izindi ziri kugishaka harimo Fata City ifite Ederson arunganirwa na James Trafford sibyo indi ni Arsenal ifite Raya arunganirwa nande
na na Kepa Arrizabalaga. indi ni iyihe harya ubwo indi y'ubwo yagakwiye kuba ari Chelsea. United ishobora kubona Donnarumma na ntuze na Bayindi uretse gatoya nayo igeze kuri ya defense yabo aba defense badashaka gukurira imikino ine kuri kwirengagiza se kandi muri top 4 oya ya Newcastle yazanye United wa muntu si ibibazo bya Newcastle ariko turananiwe koko ariko bazo unaniwe wenyine Newcastle n'ibibazo byayo koko n'abakinyi bose yashatse ikaba igaheba yarababuze Newcastle izanye muri ibyo bihugu bishyize ku gikombe kwirengagiza oya bwayo umva ntabwiza gutwara Premier League nyibona yinjije Ramsdale usanga Nick Pope bavugaga kubaza batware igikombe ntacyo oya ntabwo ndi kuvuga ku by'igikombe njye ndimo mfite impungenge zikomeye cyane Enzo nibyo pe ntari imboga Chelsea mbona ifite ikibazo muri defense none gishaka no kwiyongera kuri uyu kapiteni wabo ujya ugira gutyo ukabona atengushya abantu uko abyumva aravunitse Reece James ugasanga rusanga mu kibazo muri Axe ugize n'ikibazo kuri Couloir